نعيش السماء وداعسنا بحب لو طريق الأرض نسكن كاملا كل حاجة مدد في مساحة لو نعيش السماحة وداعسنا بحب لو طريق الأرض نسكن كاملا التحيات والسلام أنشد وحدك زي نور يحترم المحبة والابتسام أنشد بالله كلامه إلى السلام كل حارقة وتكفي مساحة لو نعيش في السماء والتعاسنا بحر لو طريق الأرض نسكن كاملا التحيات والسلام أنشد وحدك زي نور يحترم المحبة والابتسام أنشد بالله كلامه إلى
Aku melangkah ke hati penuh dosa, begitu jalan berada, menemui di syurga. Terima sembah sujudku, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul Du'a. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul Du'a. Terima sembah sujudku, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul Du'a. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul Du'a.
Dengan yang akan menghasilkan dengan dirimu sesama ini, dengan hartamu akan seperti kamu kaya gorila.
Ada yang sana katanya mau dibenerin tadi. Sampai saya tak itu apa? Kantor bapak Neo. Makanya Bu ini Bu, Bu Siti dulu ya Bu ya. Iya, jadi kan Aisyah kan di kantor, bapak nggak ada, tapi diminta tahu aja katanya bapak sudah tahu. Oh ya Pak ya, untuk satu. Iya, benar.
Ini pergi satu. Disuruh bapak. Disuruh bapak, berdua di sini.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many couples that live together in peace, with a million times chaos, with no violence at all. Indonesia is not just one thing. Indonesia is a motherland.
Kami ucapkan selamat datang kepada Ayah Bunda beserta keluarga yang telah hadir. Acara sebentar lagi akan kita mulai. Mohon kepada Ayah Bunda menempatkan penduduk yang telah disediakan. Terima kasih. There was a hidden place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had stopped. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland Indonesia, the sacred medicine time.